uyu munsi niba wumvise amakuru byanze bikunze wumvisemo inkuru z'intambara, wumvise abateye ibisasu, abatewe ibisasu, abahunze, ababuze imfashanyo, abavuze ko bagiye kurasa kurusha mbere n'ibindi byinshi birebana n'intambara. Mu mwaka wa 2024 intambara zatwaye isi trillion 19 na miliyari 100 z'amadolari. Izi ni miliyari 19,100. Miliyari 9,000 by'amadolari muri aya ngaya yagendeye mu bikoresho bya gisirikari byaguzwe n'abarwanaga, mu gihe miliyari 340 z'amadolari yagendeye mu kwita ku mpunzi zatejwe n'izo ntambara. Bitera imbeho mu mugongo iyo ubonye ibizu bishashagirana bikabakaba ku bicu byahuranwa n'ibibombe mu bihugu birimo intambara. Bituma wibaza uti babyubakiye iki niba byari byo gusenya mu minsi mike. Agahinda kegeka benshi iyo babonye ibihumbi by'abagore n'abana biruka bakiza amagara yabo, cyangwa se ubona barimburwa muri izi ntambara. Uko byagenda kose buri wese ubona abo bana n'abo bagore ahita abona ko atari bo babi, cyangwa se ko atari bo banzi muri abo barasana batwikana. Umva amagambo y'umwanditsi w'umufaransa wo mu kinyejana cya 18 Voltaire: kirazira kwica. Iyi niyo mpamvu abicanyi bose bahanwa, keretse iyo bisha abantu benshi cyane, kandi bukaba ari ubwicanyi buherekejwe n'amajwi y'ikirumbeti. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Kubera iki nyoko muntu ikunda intambara? Kubera iki ari ngombwa ko duhora turwana hagati yacu? Iki ni ikibazo cyambutse ibinyejana, kubera ko kibajijwe na benshi kuva mu bwami bw'abakurambere bacu kera cyane hakibura ibihumbi by'imyaka ngo tubeho. Ni ikibazo cyagarutse inshuro zitabarika mu masezerano y'amahoro yagiye asinywa hagati y'abarwana mu bihumbi by'imyaka byashize. Ni ikibazo kikibazwa n'uyu munsi mu mpaka zihanganisha benshi ku mbuga nkoranyambaga. Muri iyi si yita ko yateye imbere, ko yamurikiwe n'umucyo w'ubuvumbuzi, kubera iki inyota yo kurwana ikomeza kutuzamo? Kubera iki abantu bubatse za katedrale, bakubaka inzu ndangamurage zitabarika, bakubaka za kaminuza zitagira ingano? Kubera iki babonye ari ngombwa kubaka n'imbunda n'ibisasu bajugunya mu migi bikayihindura umuyonga? Hanyuma ikindi kibazo kibangamye: kubera iki no mu gihe cy'amahoro abantu bumva banyotewe no gukomeza gushaka abanzi mu buzima bwabo bwa buri munsi? Kubera iki buri gihe abantu bahora bateganya amakimbirane hagati yabo na bagenzi babo, abaturanyi babo, cyangwa se abanyamahanga? Utekereza ko uyu munsi dufite intambara nyinshi kurusha ikindi gihe cyose cyabanje? Reka tubivugeho. Bitandukanye nuko nge nawe dushobora kuba tubitekereza. Intambara ntabwo ari ibara cyangwa se ishyano ritugwirira mu gihe cy'amakimbirane. Oya, ni ibintu biri muri twe, muri kamere yacu, biri mu miterere yacu, ku buryo buri gihe twicara dushakisha icyatuma turwana. Kuva isi yabaho abantu babayeho barwana. Umva inkuru abantu bakunze gusubiramo iyo bashaka kugaragaza ko kurwana no guhohoterana bituri mu maraso. Bibiliya ntagatifu cyane cyane mu gitabo cy'intangiriro ivuga ko Adamu na Eva bamaze kwirukanwa mu ngobyi ya Eden babyaye abana benshi. Abana b'imbere bazwi cyane ni Kayini, Abeli na Seti. Aba bana ba mbere babyawe na Adamu na Eva, uw'imfura Kayini yahise yica murumuna we Abeli. Mu bantu bane Imana yaremye bwa mbere, uwa gatatu yahise yica uwa kane. Nta nubwo bategereje ngo wenda babe nk'ijana babone kuvumbura ubwicanyi. Oya, uwa gatatu yahise yica uwa kane. Ukurikije Bibiliya, Kayini niwe mwicanyi wa mbere wabayeho. Icyo gihe iyi si yari ituwe n'abantu bane: Adamu, Eva, Kayini na Abeli. Kayini ahita yicamo umwe muri abo bantu bane, ubwo bivuze ko yishe 25% by'abari batuye isi. Kuva icyo gihe iyi nyota yo kwicana ntaho yagiye, iracyaturimo nubwo yahinduye isura. Aho kurwanira no kwicanira, hagomba kuba hararetse kuba mu mashyamba n'ibibaya, himukira mu mashyamba y'imiturirwa no mu rindi koranabuhanga twivumburiye. Imbaraga zidusunikira ku kurwana
zitizwa umurindi n'ubwoba, inyota yo gushaka kugenzura abantu n'ibintu, kutibona muri mugenzi wawe. Izi mpamvu zituma duhorana ubushake n'inyota yo kurwana zanditswe n'abahanga mu by'imitekerereze nka Carl Jung, Friedrich Nietzsche na Michel Foucault. Gusobanukirwa no kumva neza inkomoko ishingiye ku mitekerereze y'ubwicanyi n'uburwanyi bwacu bidusaba kumva imyitwarire yacu ya buri munsi kugira ngo tubone neza uburyo intambara n'uburwanyi biturimo imbere muri twe. Ibi bigaragarira mu guhangana duhorana hagati yacu, rimwe na rimwe dupfa ibintu bitanafatika, ugutandukana kw'ibitekerezo bya politike n'ibindi. Intambara zaba izigaragara n'izitagaragara nizo zigena imiterere yacu ndetse n'isano abantu bagirana n'abandi. Ikibazo cy'ingenzi hano ntabwo ari kubera iki turwana, ahubwo ikibazo cy'ingenzi ni gute twahagarika kurwana. Kumenya impamvu abantu bahora baharanira kurwana ntabwo bihagije gusa kureba ku makimbirane agezweho turimo kubona uyu munsi. Abanditsi nka Jean-Jacques Rousseau bashimangira uburyo mbere y'imyaka miliyoni 2.5 ishize umuntu yabanaga neza na bagenzi be ndetse n'ibimukikije muri rusange. Jean-Jacques Rousseau avuga ko ivuka ry'imico n'imigenzo ndetse n'icyo wakwita iterambere cyangwa se ubusirimu, hamwe no kuvuka kw'inzego zishingiye kuri ubwo busirimu no kugena isimburana ry'ingufu n'ububasha mu bantu, ngo nibyo byangije iyi miterere y'umuntu. Gusa mu myaka 50 ishize abashakashatsi mu by'ibisigara amatongo bazanye ibimenyetso bivuguruza iki gitekerezo cy'uko abantu bahoze ari beza. Umuhanga mu by'ibisigara amatongo Lawrence Kelly ni umwe mu bagaragaje ishusho y'imibereho y'abantu mu myaka ya mbere y'iterambere. Yakoresheje ibimenyetso bya gihanga agaragaza ko intambara n'abantu ari impanga. Kuva abantu bakigera ku isi bahise batangira kurwana. Lawrence Kelly aho yagiye akorera ubushakashatsi hagiye haba abantu muri iyo myaka, yagiye habona ibice by'imibiri y'abantu nk'uduhanga tugaragaza ko bicishijwe intwaro nk'amacumu. We n'abashakashatsi bagenzi be bagiye babona aho hantu ibisigazwa by'inkuta zagiye zizamurwa ngo zirinde insisiro kugabwaho ibitero. Mu bice bimwe na bimwe 20% by'ibikanka byavumbuwe mu mva zo muri iyo myaka miliyoni 2 ishize ni ibikanka bigaragaza ibimenyetso by'uko abo bantu bagiye bicwa kandi nabi. Ibi ntabwo ari ibintu by'ahantu hamwe gusa, ahubwo byabaye hose ku isi. Nk'abahinzi ba mbere bo mu Burayi babayeho mu myaka 10,000 mbere ya Yezu, bagiye bubaka insisiro zabo iruhande rw'ibihavu n'ibikuta, kandi ibi ntabwo byari imitako, ahubwo byubatswe ku bufatanye bw'abantu benshi biturutse ku bwoba bahoranaga. Apana ubwoba bw'impyisi gusa, ahubwo ubwoba bw'abantu. Iyi ntambara ntabwo yigeze iba ikintu cyiza rimwe na rimwe, ahubwo yahoze ari kimwe mu bigize ubuzima bwa buri munsi bw'abakurambere bacu. Intambara zahoragaho. Lawrence Kelly atekereza ko igipimo cy'abantu bapfaga bazize ubugizi bwa nabi no kwicwa n'abantu bagenzi babo mbere y'iri terambere ngo cyari kiri hejuru kuruta abantu bicwaga inganda zimaze kuza unabareyemo intambara 2 z'isi. Uyu munsi ushobora kumara imyaka 10 utarumva umuntu wishwe mu gace utuyemo, ariko icyo gihe ntabwo byashobokaga. Lawrence Kelly agaragaza ko izi ntambara z'aba bantu zitaterwaga no kurwanira ubukungu cyangwa se kurwanira ubutaka. Pierre Clastre mu gitabo yise La Société contre l'État harahavuga ati ku baturage benshi bo mu bihe bya kera intambara bwari uburyo bwo kurwanya igitugu no guhohoterwa. Birashoboka ko iki gihe aba baturage batakundaga gutegekwa n'umuntu umwe ngo abafatire ibyemezo byose. Ubutegetsi bwa mbere bwabayeho bugomba kuba bwarabanje kuba ikimenyetso kurusha kuba ubutegetsi bufatira ibyemezo abaturage. Amakimbirane agomba kuba yarifashishwaga nk'uburyo bwo gukemura ibibazo. Ibi birasa n'ibitumvikana neza kubera ko amakimbirane ubwayo ni ibibazo. Gukomeza kubaho mu matsinda no guhora biteguye kurwana bigomba kuba byarabafashaga kudakenera umutegetsi ukomeye kandi utinyitse. Muri uru rwego intambara ntabwo yari uburyo bwo kurokoka, ahubwo bwari uburyo bwo kunoza imibanire hagati y'abantu. Ibi bishobora kuguha igitekerezo gifatika ku miterere ya muntu. Mu yandi magambo, amakimbirane ntabwo yatangijwe n'ubusirimu cyangwa se ivuka ry'imico n'imigenzo. Nta nubwo ari impanuka y'amateka, ahubwo amakimbirane yabyawe n'ikintu kiturimo imbere kandi dukeneye cyane ku buryo cyabashije kwambukiranya ibisekuru kugera kuri twe. Ivuka muri twe imbere ry'ikintu cyo kureba nguriya cyangwa se kumenya ngo undi cyangwa se ukamenya ngo umwanzi bisa n'ibyabayeho kuva twaza ku isi kandi byagize uruhare rukomeye mu kurema ibituranga.
hatabayeho bariya, birashoboka cyane ko byagorana ko habaho twebwe. Kumenya no gusobanukirwa abo turi bo, byanze bikunze bisaba kubanza gusobanukirwa abo tutari bo. Niba tuvuga ko turi abantu beza, ubwo bivuze ko habaho abantu babi, kandi abo ngabo nibo tutari bo. Muri iyo myaka yose ishize rero, intambara ntabwo zashyizeho imipaka n'imbibi cyangwa se amahame ya politike gusa, ahubwo zanashyizeho imyizerere, zishyiraho amahame, zishyiraho amayobera n'ibimenyetso tugenderaho uyu munsi. Ibi rero nibyo bihita bitujyana ku kibazo kugeza n'ubu ngubu kitarasubizwa. Intambara n'amakimbirane ni indorerwamo y'imibereho yacu nk'abantu benshi, cyangwa se amakimbirane n'intambara bikomoka muri twebwe, muri twe imbere. Bikomoka muri buri umwe muri twe, muri we imbere, bikamusunikira kuba umurwanyi no guhorana ubushake bwo gusenya abandi. Gusubiza iki kibazo birasaba kwinjira mu mitekerereze ya muntu. Ibi ni ngombwa kubera ko niba intambara zaratangiriye mu byaro bya mbere y'iterambere, uyu munsi izi ntambara zitangirira mu mitwe yacu, kandi inshuro nyinshi dukurikira inzira y'ibibera imbere mu mitwe yacu. Intambara ntabwo ari ikintu gishingiye ku mateka no ku mibanire gusa. Gufata intambara n'amakimbirane y'abantu ukavuga ko inkomoko yabyo ari ugupfa ubutaka n'undi mutungo gusa, byaba ari ukwirengagiza ubunini bw'intambara n'amakimbirane mu bantu. Byaba ari ukwirengagiza ko amakimbirane n'umwiryane bisa n'ibyanditse mu mibereho ya buri umwe muri twe. Ibi bivuze ko umuntu ashobora kwigiramo amakimbirane ubwe. Kubyumva neza ntabwo bisaba gusa gushingira ku mateka n'ibisigaramatongo, ahubwo bisaba gusobanukirwa imiterere kamere ya muntu. Bisaba kumva neza imiterere ya nyayo y'umuntu. Thomas Hobbes mu gitabo yise Leviathan yagaragaje uruhande rwa muntu dushobora kuba twirengagiza kenshi, uruhande rugizwe n'ubugome no guhubuka no kwikunda, bituma muntu ahinduka ikinyabuzima gitinyitse kurusha ibindi byose biri ku isi. Kuri Hobbes, mu mibereho kamere ntabwo umuntu ari ikinyabuzima cy'ikinyamahoro. Muntu iyo adafitanye amakimbirane na mugenzi we cyangwa se ibindi binyabuzima, ubwo kuri we ntabwo aba yuzuza inshingano ze neza muri ubu buzima. Hobbes yanditse ko umuntu kugira ngo yumve yuzuye kandi akomeye ari uko aba afite abanzi cyangwa se abo bahanganye. Iyo adafite abanzi arabahimba, arabashaka. Agaragaza ko imibereho ya muntu yose uko yakabaye yubakiye ku bwoba n'ibyifuzo. Ibi nibyo bishyira muntu mu ihangana rihoraho n'abandi. Aba bantu bose ubona bagenda mu modoka nziza zigura amagana y'amamiliyoni, baba mu nzu zishashagirana zirimo ibikoresho bisa n'ibiza ubwenge, buriya muri ku rwego rumwe mu byifuzo, nubwo mutifuza bimwe. Bafite byose bakeneye, ariko bahangayikishijwe nuko hari abandi bafite byinshi kubarusha. Ibyo rero bikabaraza badasinziriye. Thomas Hobbes avuga ko igihe cyose abantu badafite imbaraga zihagije zo kugenzura ibikorwa byabo, buri gihe bazarwana, buri gihe bazagirana amakimbirane. L'homme est un loup pour l'homme, homo homini lupus. Umuntu ni ikirura ku wundi muntu. Amagambo yamamaye cyane ya Thomas Hobbes. Kuri iyi ngingo, intambara ntabwo ari ikintu kigwirira abantu cyangwa se kibaho rimwe na rimwe, ahubwo ni ikintu kibarimo kidashobora no kubavamo. Zaba intambara izi tubona aho bohererezanya ibisasu bikajya kurimbura abantu n'ibyabo, zaba izo kurwanisha ibipfunsi cyangwa se amarozi, izi zose ziri mu bantu mu buryo karemano ukurikije ibyo Thomas Hobbes yanditse. Ku rundi ruhande, amahoro cyangwa se kubana neza kw'abantu byo ni ibintu bisa naho atari karemano. Kugira ngo amahoro abeho, bisaba ko arindishwa ubutegetsi n'intwaro n'ibikangisho byo guhanwa. Igihe ibi bivuyeho, abantu bararwana. Umuntu wese ufite uruzitiro ruzengurutse urugo rwe akagira urugi afungisha ingufuri buri uko atarabutse, yakabaye yumva ibi ngibi. Jean-Jacques Rousseau we yari afite ikindi gitekerezo gitandukanye n'iki. We yavugaga ko abantu ba kera cyane bari abanyamahoro, ndetse ibi byo kurwana ngo ntabyo bari bazi kugeza aho hazi ibi by'iterambere. Avuga ibi ngibi kubera ko iterambere niryo ryazanye ko buri muntu agomba kugira ubutunzi bwe. Aho rero niho abantu bahereye batangira kugirana ibibazo. Abantu bagitangira kugira ubutunzi bwabo nibwo ubusumbane bwatangiye, kandi ubusumbane n'amakimbirane ni impanga. Ubusumbane bwavukanye n'amakimbirane. Ubusumbane buri mu bintu biteza intambara nyinshi ku isi uyu munsi. Nk'intambara ishyamiranyije Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije na Isiraheli aho bahanganye na Iran.
impamvu nyamukuru yayo ni uko Iran yashatse gutunga intwaro kirimbuzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitekereza ko Iran ifite abategetsi babi badakwiriye gutunga izo ntwaro kubera ko bazikoresha nabi, bahungabanya umutekano wa Amerika n'uwa Israel n'isi yose muri rusange. Bityo rero ntabwo Iran igomba gutunga izo ntwaro. Amerika n'ibindi bihugu biyobowe neza kandi bifite indangagaciro nziza zitarimo ubushotoranyi nibo bagomba kandi bakwiye gutunga izo ntwaro. Intambara muri uru rwego ishobora kubonwa nk'umusaruro cyangwa se ingaruka z'iterambere, apana umusaruro cyangwa se ingaruka z'imiterere ya muntu. Gusa nanone na Jean-Jacques Rousseau ubwe yemera ko icyifuzo cya muntu cyo kuba hejuru y'abandi cyo umuntu yaremanywe nacyo, ntabwo cyazanywe n'iterambere. Buri muntu avuka yifuza kuba hejuru y'abandi. Utifuza gusumba abandi dutekereza ko afite ikibazo, twanabishakiye inyito, ntabwo yigirira icyizere. Ku rundi ruhande, Sigmund Freud mu gitabo Civilization and its Discontents we yagiye kure. Kuri we ubushake n'inyota byo kurwana no gukimbirana hagati y'abantu bituruka imbere mu muntu kandi ni ibintu umuntu avukana. Yabyise instinct de la mort, ingufu karemano zo kurwanya urupfu ziba muri buri muntu. Banabyita thanatos. Thanatos ni tekinike y'inyamaswa yo kwipfusha mu rwego rwo kujija izindi nyamaswa zashakaga kuyica. Sigmund Freud yatekerezaga ko buri wese muri twe yifitemo imbaraga z'ikibi. Buri wese yifitemo ubushobozi bwo guhemuka no kugira nabi, destructive impulse. Buri wese yifitemo inyamaswa ihora isinziriye ariko iginyuzamo igakanguka. Gusa izi mbaraga z'ikibi buri wese yifitemo, buri wese abakeneye kuzigenzura kugira ngo dushobore kubana tunatera imbere. Niyo mpamvu abanzi babiri bemera gukorana imyaka 50 yose bataricana. Biterwa nuko inyota y'iterambere bafite iba nini kuruta imbaraga z'ikibi kibarimo. Mu mutima baba bifurizanya ikibi, ariko izo mbaraga bagashobora kuzicubya bakoresheje ubwoba bwo guhanwa no gutakaza ibindi by'ingenzi bakeneye. Gusa izi mbaraga zo gukora ikibi ntabwo zijya zigenda burundu ngo zikuvemo. Niko Freud atekereza. Umuntu afite ubushobozi bwo guhisha iyo nyamaswa imurimo, ariko yashyizweho igitutu iyo nyamaswa irakanguka agakora ibintu utigeze umenya ko yashobora. Iyo nyamaswa yikangutse yigaragariza mu bikorwa by'urugomo, mu buhemu, mu kutihanganirana n'intambara. Freud asobanura iterambere nk'ikibuga kihangana hagati y'icyo yise eros, arizo mbaraga zo gukunda ubuzima no gukorera hamwe, ndetse n'icyo yise thanatos, arizo za mbaraga z'ikibi twavugaga. Iyi ni ya nyamaswa iri muri buri wese muri twebwe. Kuva kuri Hobbes kugera kuri Freud, hano ushobora gufata umwanzuro w'uko intambara atari ikiza kitugwirira, ahubwo intambara ni ukurekura inyamaswa idutuyemo twese uko twakabaye. Mu yandi magambo, ntabwo ari abandi batuma dutangiza intambara cyangwa se imirwano hagati yacu, ahubwo biturimo nibyo bihindura undi muntu umwanzi ukwiye kurwanwa. Intambara iba muri twe, kandi ingano y'intambara ikurimo nigena ingano y'intambara usohora hanze. Kurwana intambara z'amasasu n'ibipfunsi ni ugushyira hanze intambara zikomeye ziba ziturimo imbere. Umuganga w'indwara zo mu mutwe w'Umusuwisi Carl Gustav Jung we mu gusobanura inkomoko y'intambara n'amakimbirane mu bantu yazanye ihame rishya yise the shadow, igicucu. Jung yatekerezaga ko buri muntu imbere muri we yifitemo igice cyangwa se ikintu atemera, ubwoba, ibyifuzo adashobora kuvuga. Buri wese yifitemo uruhande adashobora kugaragaza mu isura nziza buri wese yiremeye. Urugero, utekereza ko rwose bidakwiriye. Umuntu uri we ntabwo ari we wakabaye uri we. Utekereza ko wakabaye uri umukire, uri n'igihangange. Ibyo bintu ntabwo bibwira abantu ngo babwire ko rwose wakabaye uri igihangange. Ikindi ushobora kubutekereza ni uko kuba utari igihangange n'umukire byaturutse ku kuba hari undi muntu wagutwaye ibyo, cyangwa se wakoze ibikorwa byatumye utagira ubwo bukire n'ubuhangange, ari nayo ntangiriro yo kujya kubishaka kuri uwo muntu. The shadow cyangwa se igicucu cy'ibyo wibonamo utangira kukibona mu wundi muntu, ugatangira ibikorwa byo kujya kubimwaka. Carl Gustav Jung avuga ko ibitera amakimbirane mu bantu ari ubwoba, ibyifuzo ndetse n'ibyo bibuka. Intambara zirasa n'izanditse mu mico yacu, mu miryango yacu no mu mitwe yacu. Muri za filme, mu biganiro kuri televiziyo no mu mikino yo muri video, jeux video, uruganda rw'imyidagaduro rurasa n'urusingiza intambara.
abategetsi benshi b'isi babona ibyo bakeneye byose kubera intambara, kimwe n'uko ibigo byinshi by'ubucuruzi bikorera za miliyari z'amadolari ziturutse mu ntambara. Intambara iri mu mateka yacu kubera ko twatangiye kurwana tutaranahimba ururimi nk'uko turuvuga uyu munsi. Intambara nicyo gikoresho kiruta ibindi mu kugena ahazaza h'inyoko muntu. Aha turi twahageze bigizwemo uruhare rukomeye n'intambara. Ngiyi impamvu intambara twayihinduye kimwe mu bipimo dukoresha tubara igihe. Kubwira abantu ngo mbere y'umwaka w'1945 birasa naho ntacyo ubabwiye, ariko kubabwira ngo mbere y'intambara ya kabiri y'isi bihita bigira igisobanuro cyumvikana. Nibyo intambara zanditse mu mibereho yacu, ndetse rwose ntaho tuzazicikira. Ikibazo nuko iterambere ry'ikoranabuhanga risigaye rikoreshwa mu ntambara ridushyira mu byago bikomeye cyane. Intambara yadutse hagati y'ibihangange bibiri bifite iryo koranabuhanga n'intwaro zifite ubushobozi bwo kurimbura. Birashoboka cyane ko igisekuru cyose cyarimbuka. Intambara yamaze guhinduka igikorwa ubushobozi bwa muntu butagishoboye kwihanganira, niko umwanditsi Richard Gabriel yanditse. Nawe utekereza ko intambara zirimo kuba nyinshi muri iki gihe? Intambara hagati y'ibihugu n'imitwe y'abarwanyi. Intambara hagati y'ibihugu n'imitwe y'abarwanyi cyangwa se inyeshyamba zabayeho kuva abantu batangira gukora ibikoresho birimo n'intwaro, birumvikana. Izi ntambara zose zirasa, cyane cyane iyo bigeze ku ngaruka. Ibikorwa remezo bihinduka umuyonga, ibihumbi by'abantu bapfa, abandi bagakomereka, ibihumbi by'abantu bahunga. Ni intambara barwana ku butaka, mu nyanja no mu kirere. Gusa intambara y'uyu munsi mu kinyejana cya 21 yo irimo ubuhanga bwinshi bwo kwica vuba abantu benshi kandi icyarimwe. Drone, ibitero by'ikoranabuhanga, operasiyo zo gukwiza amakuru y'ibinyoma n'ibitero bigamije kwerekeza ibitekerezo by'abatuye isi aho ushaka. Utekereza ko muri iki kinyejana cyacu hari intambara nyinshi kurusha ibyabanje? Muri iyi myaka intambara hagati y'ibihugu, aho igihugu kirwana n'ikindi, nizo nke. Inyinshi ni izibera imbere mu bihugu, aho bene igihugu kimwe barwana hagati yabo. Ubu tuvugana, mwene izi ntambara zirimo kuba ku isi ziri hejuru ya 50. Zose ziri mu burasirazuba bwo hagati, muri Afurika, muri Aziya no muri Amerika y'Amajyepfo. Kuva mu mwaka w'2026 watangira, ku isi harimo kuba intambara ziri hagati y'120 n'130. Hari ibihugu 60 biri mu ntambara. Muri uyu mwaka nibwo hari ibihugu byinshi biri mu ntambara kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Intambara zishyamiranyije ibihugu, aho igihugu kirwana n'ikindi, nizo nke. Zirimo iy'Uburusiya na Ukraine, ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel barwana na Iran. Hari kandi intambara Israel irwanamo n'impande zitandukanye mu bihugu nka Palestine na Libani. Mu kwezi kwa kabiri mu 2022 ubwo Uburusiya bwateraga Ukraine, nibwo mu gihugu cy'Uburayi hari hongeye kubera intambara kuva intambara yo mu cyahoze ari Yugoslavia yarangira mu 2001. Ingabo z'ibihugu byombi kuva icyo gihe zirwana zikoresheje ibikoresho biremereye. Habarwa abantu bari hagati y'ibihumbi 400 na miliyoni n'ibihumbi 500 bamaze kugwa muri iyi ntambara. Aba ni abasivili n'abasirikare bose ubabariyemo. Iyi ntambara yavuzwe cyane mu itangazamakuru, igaragaza amashusho y'imijyi yabaye umuyonga, abaturage bahunga, ibifaru n'imashini zica zatwitswe. Ni intambara yabaye nk'ihisha andi makimbirane menshi amaze igihe hirya no hino ku isi. Ni intambara yabaye nk'igiti kimwe gihisha ishyamba. Inyinshi muri izi ntambara zirimo kuba uyu munsi ni izibera mu gihugu kimwe, ariko zifitwemo uruhare n'ibindi bihugu byinshi. Ni intambara nk'iyo muri Syria mu 2011, nk'uko byagenze mu bindi bihugu by'Abarabu. Muri Syria habaye imyigaragambyo ikomeye yari igamije gukuraho ubutegetsi bwa Bashar al-Assad wayoboraga Syria. Abaturage bavuga ko bashaka ko uyu muperezida avaho kubera ko imibereho yabo ntabwo yari myiza kandi kubera imiyoborere ye. Ubutegetsi bwa Bashar al-Assad bwahanganye n'abigaragambyaga, benshi baricwa. Bamwe muri aba bigaragambyaga bahise bashinga imitwe y'inyeshyamba, abandi bajya mu mitwe yari isanzwe iriho. Bamwe mu bahoze mu ngabo nabo bagiye bazivamo bakajya mu mitwe y'inyeshyamba, birangira igihugu cyuzuyemo imitwe y'abarwanyi, imwe ihanganye hagati yayo, indi ihanganye na leta. Iyi yari intambara hagati y'abene igihugu, birangira ibaye intambara iri ku rwego mpuzamahanga biturutse kuko yarinjiwemo na Iran n'Uburusiya. Bayinjiyemo baje gushyigikira ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Ku rundi ruhande hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Turukiya, Arabia Saudite na Qatar bayinjiyemo bagiye kurwanya umutwe wa Leta ya Islam, nawo wari mu barwana muri Syria. Uko niko intambara yaguka mu kinyejana cya 21.
urundi rugero rw'intambara itangira iri mu gihugu kimwe ikazahinduka mpuzamahanga n'urwa Nigeria. Mu majyaruguru y'iki gihugu kuva mu 2010 abarwanyi b'umutwe ushingiye ku idini ya Islam wa Boko Haram batangiye kugaba ibitero byinshi no gushimuta abantu no kurasana n'igisirikare cya Nigeria. Aba barwanyi birukanywe mu migi bahungira mu mashyamba no mu bishanga byo ku nkengero z'ikiyaga cya Chad. Ibi byahise bituma iyi ntambara isohoka muri Nigeria yinjira muri Chad, ijya muri Niger no muri Cameroon. Ni mu gihe no muri ibi bihugu hari hasanzwe abarwanyi b'abajihadiste bo muri Sahel bifatanyije n'imitwe nka Al-Qaeda na leta ya Kiyisilamu. Byahise bituma iyi ntambara irushaho kuba mpuzamahanga. Izindi ntambara zikomeye zituma bisa naho ikinyejana turimo kibasiwe n'intambara niz'imbere mu bihugu nko muri Mexique na Brazil. Amagange cyangwa se amatsinda y'abarwanyi ashingiye ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge ahora arwana hagati yayo akoresheje intwaro ziremereye nk'izikoreshwa mu ntambara z'ibihugu. Imirwano yabo na polisi ihitana ibihumbi by'abantu buri mwaka. Ubundi bwoko bw'intambara zitwibasiye ni intambara h'urwego rw'umutekano rw'igihugu nka polisi rurwana n'igice cy'abaturage b'icyo gihugu. Nko mu Bushinwa muri Xinjiang, guverinoma y'Ubushinwa ikoresha inzego z'umutekano nka polisi mu kurwana intambara ya nyayo n'abaturage b'aba Uighur. Uyu munsi nibwo abantu benshi barimo guhunga intambara kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho mu byanditse. Uyu munsi nibwo guverinoma z'ibihugu zirimo gutanga amafaranga menshi mu ntambara kurusha ikindi gihe. Kw'intambara arizo zihindura imibereho rusange y'isi, abantu bagatangira kubaho bundi bushya, ndetse n'imibereho dufite uyu munsi tukaba tuyikesha intambara zabayeho. Iyi si yaba igiye kongera guhinduka ikagira imiterere n'imitegekere mishya biturutse kuri izi ntambara. Nshuti bakunze mudasiba kutwumva, turabashimiye. Ikiganiro cyacu cya none ntaha tugisoreje. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.